I te mhana ngare roha tu hi te FM e wharerei a Roche te wira te teia ata taurumi mātou me te hia e prapara mai o ia in e shui te parano tāna taurumi ra. O hau ia piti ahuru mo te hiti ia, tu taurumi no ara ke tāta e taimei te mhana. Ke whahipa ne o e tarau e tupure to natura, te mau rāhua tā mau tupuna i rawe mai e menaria to e te hipa tau e rawe tōnei ia. Te hipa taurumi hoa ia. Te taurumi ne o ke tamari i hare roa tu nisot muwhea paari ia. E taino atu muwhea tu aroa ne, muwhea hoa te maui ne nisot ora tu mutino. Te weira hoa tau monoi no ke taurumi ra, nā hoa i hamoni tau monoi. Hamoni to ne o tarau te hiti to no te whainu to. Ia hamata ke taurumi, tau whanora, e taurumi o nani e ke tua. Nani a te ipo e oti, hare tu e nie te pau whiwhi, hare tu e nie ke tua, e hare ora tu e nie te awe. E oti huri ia. Huri ke tāta e taurumi o haua. Ne hare hoe hora e hare tu hoe hora te awhanu ke taurumi ra. Iau ne, ai te tāta hapi au ke taurumi ia. Te hoe moe moea tau i te taune api ra, te hoe ora mā. E horo pōru hoi mai te mō mea tau e nene e rawe ia. E noria te mana e manau o tutua. O tutu pori ni te tātou. Te mūrau tau hamani ne, te weraua tau rau no whati, ki roto ia ne monoi me taurumu ia. E te wera tarau no whainu. No maumahiwa ia e veini roto i tātou. Te mūrau te ai te rawe ahu ia nei ia, i te e taua.